Stoperica, kreće vreme. Uđi! Snimaj mene. Noge, brate, mrtve ledene. Čekaj pa se vidi kuda. Vidi, jel snima? Jel me snima, jel me vidi u kadru? Jel se vidim? Vidiš se. Minut. Pomeri se iz kadra, blokiraš mi kadar. O, vrati. Kako mi drhte noge. Ali mi je drugi put lakše bilo. A vidi ja, a? To ništa, brate. Koliko se dugo tuširaš? Preko mjesec dana. Svaki dan? Svaki dan. Minut i 30. Sve se zaledilo. Ruke kao kamen late. Evo sad ništa ne osjećam. Kao da nisam u vodi. Dva minuta. Ljudi, meni je zajebano, brate, znaš kako je preteško je, znaš. Ja ću da pozivam ovdje. Nemoj, to treba ti ide na Instagram, star. Još 30 sekundi! 3 minuta. Kad dobijemo neku boleštinu iz ove vode, jebat će na majku. Još 10 sekundi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A koliko se dugo... 3 minuta! Brate, poljanko. Sad sam crven, jebem ti život. A ti to rekord ili? Prvi put radimo! A ne, ali ono u tušu. U tušu 5 minuta. I koliko dugo radiš? Od 11. 12. januara. Hoćeš još ili nećeš? Ne mogu. Ali kad izađem, brate, ko da ništa, brate, ono lagano mi je. Ne nosim sam ruke, ništa, evo. Šta mi radimo u životu? Ajde da me snikaš. Bole noge, jebem ti sunce i sušu. Muda me bole. A napolju kad izađem 15 puta vode, bre. Ja sad kad sam izašao nije ništa, već. Ali 2-3 minute, još ja nisam, to se da dišem.